Thixo makhelwane waze wamhle namhlanje. Makhelwane athi waze wamhle namhlanje. Somjonga umakhelwane wakho yes inamandla uxoxiwe ngoku. Awuthi meza athi mwakhi. Awuthi makhi. Umjonge emehlweni uthi makhelwane. Ube somjonge enhloko uthi makhi. Uthi yaze yathi hairstyle yakho. Jonga umeza enhloko uthi makhelwane. Yaze yathi hairstyle. Ufuna ke umjonge ogcina uthi makhi. Umhle namhlanje uyaqaba ukhe wahlamba. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Tidumeza amanzi yaqaba ubunane nawo. Hallelujah. Andiyazi mfundisi Maxhoko xa ndithetha ngamanzi abazalwane bahleka kakhulu. Bashataya ngempela usemhlabeni uvela ezulwini uyakuhlanza uzotsala ngegama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Tsala nivumeleni ke ngithatha imizuzu 8:30 phambi kwenu ndibe senhlala phansi. Amen. Nemizuzu yakho 8:30 andizugqiba. Uzothatha mfundisi Maxhoko i15 minutes yokuqala ndibe sengigcwalisa nge15 minutes yesibili bese ngihlala phansi. 30 minutes andizugqiba. Uzothatha i15 minutes yokuqala, the first 15 minutes bese ngithatha esibini 15 minutes ngoba ku late. Nisekhona abathandekayo. Ndinikezwe isihloko ke ngumfundisi xa ngibuza isihloko wabe sengichazela into okubana ngaba asishumayele phansi kwesihloko esithi we are the chosen generation. We are sisizukulwana esikhethiweyo. Intomeza sisizukulwana esikhethiweyo. Futhi sinivumele ke ngidibanise nesihloko sami endizothi God who qualifies the unqualified. God who qualifies the unqualified. Uthixo owenza abantu abangaqualifiyo abenze ukuba baqualify. Hallelujah. Bazalwana sithetha into ethi njengoba sikholwa zikhona izinto ebekumele ukuthi asidlulanga kuzo. Kodwa ngenxa yokuba inkosi nomusa nanokuthi ngenxa inkosi nenceba yasenza sadlula sahlabela ingoma ethi sidlula entweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Khona iminyaka esingene kuyo kwakufanele basiphuma asingenanga kodwa sangena sakaphelela ngeneni saphuma. Why? It is because inkosi senze saqualifya sina singaqualify. Akunandaba noma amadimoni avalile, akunandaba noma amagqwirha akhulumile, kodwa inkosi mangabe ikwenza uqualifye, ikwenza abantu ehlaleni, ikwenza abantu ehlaleni uqualifye bengathandi kodwa ikwenze. Abantu bathetha indaba kodwa ikwenze. Osandele bosatha amadimoni abathaka nosiyazi bathi baqhubile kodwa ikwenze. Ngoba you are qualified. Ngoba you are qualified. Ngoba you are qualified. You are qualified.
wamemezela kwindawo yakulikhonza wathi inkosi izovusa abantu abaqualifiyayo. iBhayibheli lami engifundayo lithi ndimethembile lowo owaqala umsebenzi. Ngoba into endiyaziyo ngoKristu yesiyodwa mfowethu ukuba inkosi ayiqali ishiye phakathi. Inkosi mangabe iqalile iyagqiba. Inkosi mangabe iqalile iyagqiba. And inkosi ayithathi ngokugqibezela iyaqala. Iyaqala ibe seyivala. Xa seyivala mfundisi babuzana uhlabela ngomuntu understanding nami ngoba inkosi yenzile. Uzohlabela kahle uvula iminyaka evalekileyo athi ndiyayibonga inkosi. Ngamanye amagama asibonge abakude, asibonge osiyazi, asibonge amagquqa amakhwayi, kodwa sibonge ophezulu lo usenzileyo saqualifya singaqualify. So prophet bona abantu azobavusa inkosi namhlanje. Ayikhona abantu azobavusa. Khona abantu azobavusa inkosi baqualify. And abazoqualifya ngabanyuliweyo. We are the chosen generation. So qualify Satan engathanda because the devil is a liar. The devil is a liar. So qualify engathanda kodwa siqualify. So qualify bebeka isitambu bathi kugqityiwe kodwa baqualify. Olivanga kane neBhayibheli. Olifuna iBhayibheli manje uxakela. Wathi uJesu esemnqamlezulu ebethiwe elinyaziwe bacabanga abantu babagqibile ngaye kodwa bangazi into abana ngaba. We are the chosen generation. We are the chosen generation. iBhayibheli inkosi shelemo yathalabaya sekababa uphelile ngayo kodwa yakhulumisa lo nathi kugqityiwe. Amatyala abhataliwe, ukhala kusekho, intlungu asekho, ukufa kusekho, ukhala nentlungu asekho ngoba we are qualified. Hayi bathandekayo, hayi bathandekayo, hayi bazalwane bami, inkosi yosenza siqualify. God who qualifies. Uyabona mfundisi, sofuna iBhayibheli sithandaza. Sofuna iBhayibheli sithandaza. Uyabona isizukulwana esikhethiweyo uSathana uyasilwa. Wenza njani uSathana? Ayi mayikhulu zalo ngikhuluma nami. Wenza njani uSathana? Uyasilwa. Ngikhuluma nami bazo. Wenza njani uSathana? Uyasilwa. Ulwa abakhethiweyo. Ngamanye amagama akabalwi apha angamboni i-challenge kubo. Ingakho xa usithi usinisiwe udibana nengxaki ezingaphezu kwamandla akho ingoba uyisizukulwana esikhethiweyo. Ufuna iBhayibheli Isaiah 60 verse number 1. Othala masaya elokalo samayata yathora basata bola basata. We are the chosen. What must fall there? Isaiah 60 verse number 1. Yes sir. I rise, I shine, for your light has come. It arise and shine. Ngamanye amagama xa ngabe somfumene Yesu udinga into eyodwa. Udinga ukuba uphakame. Ungaphelele uphakameni ube sokhanya ngoba ubuqaqawuli buphezu kwakho.
bazalwane sizovusa abazalwane abazophakama babe bese bayakhanya. Asibafuna abazalwane bazophakama kha kungabakuhlubo bakuyadlulwa. Indaba iphelela iphakameni, indaba iyadlula iyahamba iye kukhanyeni. Uyakhanya xa usinisiwe wenza njani? Uyakhanya. Yonke into uyobana kuSathane engasifuni sizizukulwane esikhethiweyo into yokubana ngoba siphethe ukukhanya. Siphetheni ingako xa usinisiwe ufa inkolo phezu kwento ungoba uphethe ukukhanya. Rise and shine. That's why for the glory of the Lord is upon you. Let us thanks. And the glory of the Lord is upon you. Yeah. For behold, darkness shall come over the earth. Masifuneke apho bendiyabele khona. The book of Daniel. So thandaza. Daniel. Alo ona isiXhosa Daniel. Chapter number 3, verse number 19. Daniel 3. Daniel 3. Because amazing, for thy is thy kingdom, thy power and thy glory forever. Izovusa abantu abenyiniweyo. Inkosi yokwenza njani abazalwane? Awu amen akekho uthintini. Inkosi yokwenza njani? Inkosi iyovusa abantu abenyiniweyo. Abantu abenyiniweyo. Abantu abenyiniweyo. Mthanazo wamfundisa into yobana manje inkosi senyulile. Ayibese isinikeza umbongo. Ayisinikeze ntoni? Awu balela balele. Basethongoleni balele. Awu babalele basemhlabeni okulala ethongoleni. Bazalwane umthandazo wodwa ukuba inkosi mayisize njengoba sizizukulwana esenyuluweyo ibe sesinikeza umbono. Ngoba umzalwane ugcinwa ngumbono. Akela kanishumana sekumdala umbono ugcinwa simfundiso ezi-right. Umbono ugcinwa simfundiso ezi-right. Now uSathane njengoba silwa sizizukulwane esi-right mfowethu into yokubana ngabasa ufuna imfundiso ngoba imfundiso yiyo esenza uba sibe rooted. Imfundiso yiyo esenza ukuba sibe aligned ngoba imfundiso yasi-aligna noThixo. Awu-aligna ngumfundisi, awu-aligna icawe kodwa u-aligna zimfundiso. Amen. Ngakho umfundisi uqala kuzalwaneni before abe ngumfo. Abathe bazalwa uqala umfundisi. Ngamanye amagama xa ungumfundisi sifuna i-fundamental principle, sifuna izeseko ezi-right zokuzalwana. Ngoba into esenza uba singoni besona abantu kungenxa yokuzalwa nangezeseko ezi-right. Ashumayo amen uphendeka wena. Into esenza uba singoni abantu besona kungoba siyityiwa yehlabathi. And it doesn't also understand that we are the salt of the world. Zimfundiso ezi-right. Abona benikhuluma ngawo. Ngawul amen bakwezitulo. Amen balekile. Amen. Ngakho mfundisi abantu abafuna ufundiswa. Usuvutha ungafundisekanga, usuvutha ungavuthwanga. Ngamanye amagama indaba isevuthweni
uvuthe. Ngoba uyakwazi ukuthalaza ngezilwimi uphuma uyothakatha. Oh yes, asinde shumaye. Uyakwazi ukuthalaza ngezilwimi, uthalaza ngezilwimi ulile, uvuke phansi, uthi ndikuthixo, uphuma uyodla izono. Oh yes. Indaba isemfundisweni ngakho uma ufuna ukukhana umzalwane mkhane ngemfundiso. Ndinengxaki mfundisi, ndine-problem, ndinengxaki ukuba themba sivutha kangaka ubumthombo wethu. Yintoni isiphembene abasivutha? Akanaka ngoba ndishadela kwenye indawo esengqeleni. Nathi abanye abantu ba-enjoya amandla kodwa bengawazi umthombo wamandla. Yaphela ungahlala phansi mfowethu. Abantu ba-enjoya into bathandelayo babe bengawazi umthombo. Ngoba abanye balala kosiyazi balale kumagqirha ungaxhwele baqaphule befuna amandla. Xa beprofethwa apha abantu uThixo bekhona abuThixo engekho kungumthombo ongekho right. Asumele umthombo ongekho right. So inkosi mayisincede ngoba ithi inkosi hlolani imimoya. Yabonakala uba mfowethu amehlo kuhlola siwanikeziwe. Amehlo kuhlola siwanikeziwe. Asuzomelwa ngabathakathi apha baprofete bethu ikhona imboni zasezulwini. Sifuna abantu oshandele bosa abantu amehlo asezulwini bathi xa hambe phakama bebonga bebengaveli kumthombo right baphakame bathi haya iyo le saphelela enjoying abasithi Thixo kwekho apha. Uyafuna ungandihlola, uyafuna ungandihlola ngoba amehlo anikeziwe. Yaphela ngithi uyafuna ungandikhangela kulizela kwaThixo. Ayisikhathe sizizubona esikhethiweyo sikhathele wasike tired sikhathele. Ayisikhathele and awuzunesa imizwa yabantu ngoba ezinye zezinto ezisipetayo kunginesa imizwa ngaphezu kwemizwa kaThixo. Ngoba themba unemizwa mfundisi wami, uThixo unemizwa. Themba xa uqhutyekisiwe uthi utsho ndikhathazekile, utsho ndikhathazekile ubona nje umfundisi umlilwana akathethanga kahle tu namka utsho ngikhathazekile. Themba unemizwa kangako. What about ngemizwa kaThixo? Angabe xa usiya edolophini elibode uthi andiphuma elibodeni ungafumananga uHoltsosi, but wena uyakwazi ulala kuso ungathandazanga. What about ngemizwa kaThixo? Say the apostle. Yes, the apostle. Utsho wena uthi hayi usangene edolobheni amandeko baUHoltsosi ndeko bakaDibonesi mandeko bakaDibonesi. But xa ulala thu avuka uthandaza. No, any problem yami yodwa sizizukulwane esikhethiweyo nje asimnesi uThixo asimkhathaleli uThixo noba uThixo ethetha nathi asimva. Ndithe xa ndithetha nomfundisi umlilwane ndathi iyodwa into eyenza uThixo singamva xa ethetha nathi kungenxa yenoise esiphakathi kwayo. Kungenxa yenoise esiphakathi kwayo. Ingxolo abantu ingxolo kusengenzeka uba ngabantu osarende nawo, ngabantu oassociate nabo,
abantu wenze njani ozimanyanise nabo uyathonza abantu zobeka ifoni phezu kwespecs awu kanti ukuzama awuzameli uyathonza kawe kungenxa ingxolo esizidibanise nayo so mama seyilumkele yabona ingxolo eyenza into yobana wethuka ngo-3 ebusuku abanye baqala ukuthi andipressha ngomchamo ubaleke uyochama kanti uthixo akafuni mchameni ufuna mthandazweni engingxake nayo into yobana ngaba kwezi zizulwane zikhethiweyo njani ngathi inkosi ayenzi ukubana ngaba sizidistansile nothixo yathetha nangomnithi sizidistansile nothixo sizidistansa njani imvakalelo yokwana basala masiyithethe inyani uyofumana umzalwane 5 hours kuWhatsApp 3 hours kuFacebook but 2 minutes in prayer 2 minutes in prayer bawe kamelo Yesu uthuthi wena ubona unezimbo uthi inkosi ifike lapho nafikela khona hey fikela lapho ka mama ngabathoma thole ni nganazi namiyenzi lo mathaboni angafuna uhlangana kulikhonza umemezela amathaba angafuna uhlangana uba makahlangane amathaba angafuna makahlangana engazohlangana the tavern is a liar Satan ethande amathabo ahlukeneyo azohlangana the tavern is a liar kuthiwa kuyafast phela iveka fasta ngumzalwane kodwa you are the chosen generation thendani khuluma nani hayi khuluma nani phela iveka kuba nga-grocery rice 10 kg rice ukhona iphela 10 kg ukhona ubabahamba ndoda 25 kg ukhona mathabonini Feminism. Kuthiwa iyafast uthi kokhululwa nini awukafast kokhululwa nini kuthiwa yi-3 days kuyakhempwa kuthiwa hayi andiyi yintolo izuza ekudleni kamtsheni kangani nengxaka nomzala oswelekelele uza olele ndithi bathi nochubo ndithemba uthanda ulala kangaka for kwabhongo ubuze nithi uboneni inkosi iboniseni babuza mfundisi nami mfuzelo xa babonele njengoba ulala kangaka ntona ibona uthi ubone ntona akatyeka umzalwane alale kusabo nanganto kuthiwa bazalwane mboneni ekuseni athome ngonto ethi uboneni ngibonanga bhuti sithi bafata akabonanga namhlanje ngomso uboneni hayi bhuti angibonanga kukuse uboneni hayi angibonanga kuthiwa zoshera nasekushereni uyabhibha uyophi wafelwa yimfuyo wafelwa yinto yonke sithi amamele uyophi uhana wahlala emthandazweni sizamamela uhana uDavide kuba uphekwaphi yes phekwa
generation banesimizwa yabo too much balibale ngemizwa kaThixo hayi ngiyathandaza libale ngemizwa ngoba izulu linemizwa ngangena ethungweni kunenyana uzoyazi buba usenenyana uzoyazi kunenyana uzoyazi nathi kanthethayo nathi ayikho ukunayiphray nathi kanthe ndathi ngosasala usindiswa une appetite yomthandazo une appetite yokukhonza une appetite yozila ukutya ungaxelelwa mfundisi Maxhoba zila ukutya ungaxelelwa uba kuyathandazwa namhla uhambe uyothandaza